Wengane zakwethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lingumsizi aka Nkosi Admin. Uma uqala ngala kule channel qinisekisa ukuthi ugcinizele usubscribe uzowathola zonke izinto engiy'phostayo kuyona-ke le channel. Wengane zakwethu Isabelomali sendlu-ke yobukhosi kwaZulu noma-ke yaKwaZulu senyukile-ke kunyaka ka-2023 ku-2024 ngemva kokuthi uhulumeni waKwaZulu-Natal esinika-ke imali engango-79 miliyoni-ke wamarandi wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi bayakhuluma-ke ngalolu daba, nangomunye uthi-ke imali yethu ye-tax iphiwe nje enye-ke indoda, nangomunye uthi kaziphekaphi le mali ukusuka kophongolo uye-ke kwanongoma usahamba kumgwaqo ubhuqu-ke elilodwa nje imiliyoni bakhe-ke lo yamgwaqo. Nange omunye athi-ke caring government owasiza-ke ubukhosi-ke bendabuko, nangomunye uthi le mali ingasiza yazi ezintweni eziningi ezithinta kubukhosi bakwaZulu, ukuvuselela usishayamthetho endaweni zamakhosi, ukuvuselela kwemizi yakwaZulu ezinomlando noma-ke ezinye-ke izindawo ezingamagugu-ke zivuselela zakhiwe la zingekho khona, ukulekelela umphakathi wezolimo. Kuyaziwa abantu-ke bakwaZulu babelima-ke le mali ngempela-ke yenziwani engaka wey'ngane zakwethu. Mina-ke sihlala lapha kwi-comment section.